Assalamualaikum dan apa khabar semua. Hari ini kita berada di Petaling Jaya untuk melihat Honda City generasi terbaru. Saya pakai t-shirt Honda City tahun 2004 lah. Ini generasi pertama yang dipasang di Malaysia, second generation of Honda City, dan yang pertama yang dilancarkan dengan Honda Malaysia. Jadi yang generasi pertama City Z tu diimport daripada Thailand, dan inilah generasi pertama yang dipasang di Malaysia, dan ianya salah satu kereta yang mengubah landscape otomotif di Malaysia kerana ia menawarkan produk jenama daripada Jepun pada harga yang sebelum ini sukar kita nak dapat lah. Jadi ianya boleh dikatakan sebuah landmark car yang mengubah landscape otomotif di Malaysia juga. Jom kita tengok dengan lebih dekat lagi produk hari ini. 1, 2, 3, come on! Jadi kereta yang ada di depan kita hari ni ialah Honda City RS lah. Jadi RS ni unik lah. Ini ialah global debut world premiere untuk Honda City dengan enjin iMMD Honda yang terbaru, remote drive dia tu So ini sebenarnya satu an honor lah for Malaysia. Dia orang bagi kat kita untuk launching kereta ni untuk global. Jadi perubahan yang besarnya ialah sistem iMMD ni menghasilkan kereta yang sangat bertenaga. So kereta ni mempunyai torque yang sama dengan kereta di segmen 2.5 liter atau sebarang enjin 2.5 liter lah. Tapi sebelum kita cerita benda-benda teknikal, jom kita tengok dia punya reka bentuk dia lah. 1, 2, 3, come on! Jadi saya rasa reka bentuk City ni dah semakin sleek, semakin sporty. Kalau dulu yang mula-mula kita tengok bontot tu tinggi sangat, sekarang dah makin rendah, sekarang dah makin even. Jadi mungkin juga akibat kereta ni semakin panjang dan semakin besar, jadi reka bentuknya juga menjadi semakin mewah lah. Jadi kita tengok daripada tepi profile, kita nampak bahawa the lines are quite clean. Dia untuk City, Honda kan suka banyak menggunakan permukaan-permukaan yang agak unik tapi kali ini dia memang quite clean lines. You look at the window line, the body feature line tepi semua tak terlalu banyak lah, tak terlalu sibuk dan tak terlalu busy. Dan kita tengok dia punya reka bentuk door panels pun quite clean. Dan kali ini seperti banyak manufacturer, dia dah turunkan the side mirror ke pintu bukan lagi di bucu cermin tu Jadi ini salah satu sebab penting kenapa ini dilakukan, ialah kerana untuk memberikan better view out of the car, to mengurangkan titik buta untuk pemandu lah. Jadi muka depan ini dah memang mengambil gaya Honda sekarang dengan the big bar across the grill tu. Jadi untuk variant RS ni, biasalah Honda punya RS dia akan gunakan kemasan warna hitam dengan badge RS tu. Dan kita tengok kali ni juga bentuk grill tu menggunakan honeycomb, which is typical for Honda untuk dia punya RS variants. And kita tengok dia punya fog lamp surround menggunakan strakes as a decorative feature, and the under breather tu juga semakin besar, dan ada macam carbon fiber finish kat bahagian bawah tu. And the whole thing is quite clean, quite neat. And yang ini kita tengok lampu tu dia berketak-ketak macam tu sebab dia menggunakan full LED punya headlamp So that would make it brighter, lebih tahan lama, dan juga lebih jimat elektrik lah. Okay, kita move on to this side sekejap. Daripada tepi ni kita nampak mungkin lebih terang because the light is behind us. So kita tengok dekat dia punya base of the side mirror tu, we see that big bulge. Kat situ ada kamera So kereta ni unik dari segi berbagai ciri teknikal, which will go into banyak. First untuk segmen B antara first untuk segmen B tu ialah tengok tu ada blind spot camera kat tepi tu, dan juga ada lane watch. Jadi kemasan ni kita tengok kereta ni kali ni ianya lebih dramatik daripada kereta sebelum-sebelumnya. Dan kita tengok bahagian belakang lampu, mereka menggunakan reka bentuk lampu yang lebih tirus lah, dan lebih tirus dan lebih panjang dan masuk ke dalam boot. Dan ini menjadikan kereta ni kelihatan lebih mahal seperti kereta segmen B ataupun segmen C yang lebih mewah. Dari segi reka bentuk bumper belakang juga menarik. Mereka menggunakan the current trend
of using the bumper untuk letak the rear reflector. Kali ni dia letak vertical kat bahagian tepi dengan ada dia punya own housing, dan juga kat bahagian bawah tu ada macam diffuser style punya finishing lah kat bawah bumper. Sekarang very popular. Of course the positioning untuk the pembalik cahaya belakang tu bukan secara sengaja, tak sengaja saya rasa. Ianya juga ada kesan aerodynamic, macam ada tearaway effect kat situ. Sama seperti kita tengok dengan lampu atas tu pun, dia ada macam 3D punya shape, very popular sekarang, there's 3D tail lamp shape. Dan apa gunanya kat situ lah, again is also apart from being an aesthetic feature, it's also an aerodynamic feature. And we look at the boot lid. They have what is known as a ducktail lah. Some people call it Guggenheim flap. Basically it's just another aerodynamic feature to help control the airflow dekat belakang lah. What they want is a clean brake from the boot of the car. Saya suka kereta ni sebab tak banyak angle yang nampak pelik kereta ni. Some cars just have one good side, tapi I think this one, the rear 3/4 is quite a good looking car as well. Dari depan tadi memang nampak garang lah. And kalau kita tengok dari sini, ianya memang it's a very sleek looking car, and maybe it's because of the rear tail lamp to being very horizontal, so that gives it more visual width, nampak lebih lebar. And what that helps is with the whole look and feel of the car, makes it feel more dynamic, more sporty, has a more kuda-kuda dia nampak lebar lah. Bila kuda-kuda dia nampak lebar, dia nampak lebih sporty dan lebih bertenaga lah. Dan kita mula daripada belakang ni, macam saya cakap tadi. Ini kita tengok dia punya lampu 3D effect ni, very popular these days. And this 3D effect lampu ni memang very distinctive lah. Kereta segmen B belum ada lagi kita nampak dengan 3D effect ni. Sedan lah, tak ada nampak lagi. So that's a very nice touch. And it's also partly LED lah, it's not full LED saya rasa. And this when you look at the side reflector belakang ni pun, dia punya housing tu very nice and clean and neat. And the bumper bawah ni, the diffuser ni has also a carbon fiber effect lah. So ini dia punya lencana belakang ni lah, RS EHEV. So daripada tepi, the shoulder line is quite strong. You see how it tapers out. Not so overly dramatic, tapi quite strong, especially bila dia scallop balik masuk ke dalam, dia lekuk balik masuk ke dalam macam ni. So that gives it quite a strong feature. Cuma the diameter of the fold here is not as tight as some that we've seen. So there is a sort of gentleness lah to the shape, to the finish. And when we look at the front, the feature, kita discuss pasal dia punya reka bentuk dulu lah sebelum kita go into the details about everything else. So memang nampak family resemblance Honda tu sangat jelas lah. Tak ada boleh you confuse kereta ni dengan kereta lain lah. Buat masa ni, kalau you pernah tengok kereta-kereta Honda lain, yang ni keluar tak ada badging pun, you dah tahu this is a Honda, especially because of the big bar on the grill lah kan. Itu memang clearly Honda punya trademark, and how they pull that all the way straight into the headlights. And we also like dia punya grill, the design for the fog lamp tu. It just makes it look more garang lah kan, more aggressive. And kat bawah ni kita tengok clean, tak ada apa banyak sangat. The grill is very fine. And kat bawah tu ada macam a little bit of a flap, an aerodynamic feature to help control the airflow. Bonnet dia clamshell design, clamshell style. And kita tengok kat atas ni, we see that from this angle at least, the clamshell bonnet design tu is quite unique and quite distinctive. Dia nampak macam gembung tu, and I think it has a safety feature as well lah, untuk membantu dia score well bila pedestrian test, pedestrian crash test. Pasal dia kena raise the bonnet high enough to jauhkan daripada cylinder head yang keras kat bawah tu. Kalau tidak, the crash test untuk pedestrian dia akan gagal lah. So that's a nice solution and gives it a unique and distinctive look. Clamshell bonnets kan.
Dan juga lampu ni lah. Lampu ni memang quite trendy looking lah. Nampak garang nampak betul-betul macam tak tahu nak cakap apa, macam lampu mata serangga pada lah. Dia memang look very menacing. It's a very menacing look, and I think this is just changes the character lah of the city. Because city ni selalu nampak macam like a very soft, gentle family car kan. Yang kita tengok kat depan ni ada RS badging dengan the blue surround and the Honda badging, dan juga this hexagonal grill finish. Okay, jadi bila kita tengok kat atas ni, yang jelasnya ada kamera lah kat situ. Ni kamera ni saya kira untuk mungkin auto emergency braking dan juga untuk lane watch, probably lane watch lah. Dan juga kita tengok dekat tepi side mirror ni ada juga kamera di sini. Jelas ni akan membantu untuk blind spot monitoring dan juga probably ada panoramic view. Okey, hari ni kita tak boleh masuk dalam kereta kunci, kita hanya boleh duduk kat bahagian luar aje. Dia bagi preview untuk tengok bahagian luar aje kereta. Dan satu lagi kita nak beritahu, kereta ni of course dipasang di Melaka lah, CKD car from Melaka. And kita nampak dia punya fit and finish daripada luar ni nampak macam cantik lah. Tak ada major issues. All the panel gaps seems to be even. You look at the panel gaps, nampak even. And this is a really nice touch bila dia buat rubber ni. So this shows that the car has a lot of sound insulation lah. So it should be a significantly quieter car daripada yang sebelumnya. All the rubber seems to be nice, clean fit. Everything looks good. Kita tengok dia punya fuel filler hatch ni pun, the gap, panel gap is quite even, and all the door panel gaps are quite even. So that shows that they've done a good job lah in Melaka, fairly good job in Melaka. Kita tengok dia punya boot lid pula. The boot lid panel gap pun nampak even. Tengok ni sebelah kanan, dan ni sebelah kiri. They seem to be quite even, goes all the way around. So that's fairly even panel gaps all around. So very nice. Kita check sebelah kiri pula, sama juga. Oh, saya baru ingat, kamera sebelah sana tu ialah untuk bila kita signal belah kiri, Honda dia akan tunjukkan view sebelah kiri untuk mengelakkan kita punya blind spot lah. Which is a feature yang memang dah ada dekat Civic and all dia punya C segment car. Jadi itu telah turun kali pertamanya masuk ke dia punya B segment lah. So that's nice of them. Okay, ni the clamshell bonnet ni. So clamshell bonnet ni memang satu ciri yang bagus, tapi ini agak sukar untuk dipastikan dia punya panel gap tu cantik. Banyak kereta buat clamshell bonnet ni dia punya panel gap tak even, tak cantik. So sini nampak macam it's a fairly even panel gap. Kat sini memang ada besar sikit pasal untuk depan ni dia ada room for impact bila kita tutup kan. So dia punya gap tu akan besar sikit, tapi dia tutup kat bahagian depan ni dengan getah. So this rubber nampak macam benda kecil, tapi it's a very useful aerodynamic feature pasal it helps to the airflow, control the airflow better, and that helps with the entire aerodynamic performance of the car. Plastik semua nampak cantik kan, texture semua elok, doesn't feel cheap. Kat bawah ni ada macam carbon fiber finish. Some people will like this, some people won't even notice it, tapi siapa yang suka tu dia akan perasan lah. So nicely done. Just going around to look at the fit and finish lah. Sekarang ni kita tak boleh masuk dalam. Dan ini dia punya reka bentuk rim baru dia lah. Jadi kereta ni datang dengan Toyo Proxess R57 dengan tayar 185 55 16 lah. So fairly conservative tire size, tak besar sangat, and also tak low profile sangat, 55. I think it's just about right. Kalau low profile sangat takut dia punya ride become besar, quite hard. And kalau ini besar lagi mungkin akan affect the overall fuel economy and performance of the car lah. So I think that's a nice choice for them. Toyo dapat tayar Toyo. Toyo is quite good.
Kita round tengok paint quality sikit. Looks like the paint quality is quite good. On the roof looks very nice. On the C-pillar selalunya problem, tak ada orange peel. So that's nice. Along the top of the shoulder ni selalunya ada problem, tak ada orange peel. At the base of the A-pillar pun cantik. Tengok dekat clamshell bonnet ni semua all very nice. So very good paint finish. And overall it's a very nice paint finish. So I think Honda Melaka has done a good job lah with the paint finish in this car. I really like these 3D lights lah. I don't know, mungkin to some people small matter, but I really like these 3D lights. My take on the Honda CTRS is a very interesting proposition from Honda untuk the B segment lah. So it could be something yang memang akan force the other players to up their game lah, pasal the features that they are offering in this car is very interesting. Some of them are first time that you see inside the B segment car, macam electronic park brake, lane watch, and that torque and horsepower tu memang sangat-sangat menarik dan mengancu. Dan juga full LED lampu depan, a lot of things yang akan menjadikan car ni sangat menarik lah. Cuma sekarang kita nak tunggu harga dia. Harga berapa saya pun tak tahu, sebab kereta ni akan dilancarkan suku keempat tahun ni. Itu je yang Honda akan beritahu, dan bila dekat kereta ni dia akan bagilah kita harga berapa. Dah lama kita tak dapat tengok lagi, nak tengok apa version final untuk Malaysia. So apa pun, kalau tengok sampai sini, saya ucapkan terima kasih banyak-banyak. Tekan butang like dan kongsikan dengan kawan-kawan, dan juga tekan butang subscribe dan jangan loceng. Mak Malaysia, penghuni yang berhemah. Kita jumpa lagi insya-Allah.